morning, welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Talukta Chan Mabamna Tramna Okchari. Matamadang githolakpa tungan be isu singi matang da kananay nilaba semzariba platform. Northeast Taluking as tamzariba kanaba topic D. Manipur violence was not spontaneous but planned and ethnically targeted. PUCL report. PUCL equigi. The People's Union for Civil Liberties Hariba PUCL se koigi 2024 da sigi koigi organization or habitare masi form tokibani masida koigi hariba sigi PUCL sina koigi Manipur gi conflict siga mari lena bar report amakha haidare koigi page 694 panba page haidare ko masigi report amakha koigi haukiba August ki date 20 sida Manipur Press Club ta koi phone ki hariba phone ki ba koigi report sida koigi kana masigi phone iba report sige koigi masi kana gi chairmanship ki makha dona have matam da koigi former Supreme Court Justice Korean Joseph ki makha da hariba koigi report se phone ki bani masida koigi thoglai ba May 2023 gi May 3rd da gi thoglai ba Manipur gi conflict violence gi matang da koigi reports ng habitare tungan ba mioy sing unara matung da koigi ground report koigi laura matung da hariba koigi report se phone bani hariba phone gi ba report si da koigi maroina conflict sigi matang da conclusion point tarai ba se koigi Manipur da thoi ba violence se koigi masi khudak ki oina thoki ba dugumba khanghaudana thoki ba dugumba violence na te masi pre plan toraba habitare dugumba conflict ni crisis ne habigi potuni masi da phone doi ba se hariba koigi report sigi matang de nga sikhana ne na gadori base koi mamang da so me violence thokraba matung da ngasi faw da tungan ba koigi government palamba government ki side ki so koigi statement sing thok pasulari violence gi maroi be reason se kai no kari de gi tholakip no habi ki post tungan ba statement sing thok pasulari adubu chapchana koigi khara manai koigi Manipur High Court na ta ki ba koigi MEITEI sing schedule drive ki status dan ba gi recommendation thaga tabne habi ki potu da koigi madudagi khoshaunar ba koki Prasing Horaki when happy posu lady Dugamasi, ethnic conflict ni happy so koi tungan ba statement sing phone was lady. Masigi matang the ni canon in Agadori Base Mazili sang in the Canaraga lava, Potam Kakoi but Kugi. Now na fongai ba report sigi matang da habitare masikit ang kup na analyze to wagi oina kugi ngasi dialogue si for semza bani khanan na bada sarugya bina bai kugi studio da lengshi duna lai ba expert panelist mem sak tak chage ahar bada political activist analyst oza HAOBIJAM gitajen Northeast Window gi studio da taram nok chari Ani suba panelist Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson oibiriba advocate Dr. RABI Khan ozarabi visu ikakum da bochari home suba panelist KANGLEIPAKKI MEIRA gi editor oibiriba oza WANGKHEMCHA samjaini ozabusu Northeast Window gi studio da taram nok chari ay ahan base oza gitajen dagi domak lakcharage oza kogi phone iba report se kogi Manipur gi conflict violence gi matang da kogi phone report ama khakni but kogi masida taraiba koi conclusion gi portion ne koina si topic on se thamjari base koi Manipur gi thoiba violence koi gi khudak ki oina khanghaudana tholakpa adugumba violence se masi pre plan ni habigi post su damak phongdo ka sulare dubu how ki ba sing da koina kitang hangana yengwa matam da masi gi thoiba violence gi matang da tongan ba koi gi reason sing se phongdo ki ba sulare koi gi illegal influxing changsalakpana oigani amadi Manipur High Court ki recommendation order du gi matungina oigani but koi gi tongan ba koi sat ki weba koi reasons me amam phongdo yaduga kuki gi site ki su haiba tare koi gi Anglo Kuki Memorial War Gate se koi MEITEI sing na mai thaba dagi masida khoishau nar ba helakpa dagi thoki bene habigi posu kugi site ki su hogi phongdorok pasulari but koi report sigi mari lena na haiba tare koi Manipur gi violence gi matang dam khoina pi reports gi matang da kai habini ahambada notice window in video and the kai no seri when I see relation in video SHYAMJAI what the other economy also live in chan stuff like that chentra koi amwai koina yengba yadi si leiba issue se koi yam nuai te habdi koi chahi ani ga thakra hela badugumba kuki terrorism gi lan si koi hajuk si
different opinion laiba Union Home Minister na su magi apama opinion maya ama na kan piram badagi hai tare ko then hajusina ngasagi ethnic crisis ne na koi honbi gre ko kasu kai de central leaders na koi ethnic crisis ne ko honbi si yam phai adu ethnic crisis ne hair ga su madu maram amadi puthum the kai maram khanri bano habdu madi khosing thum the adu han laibiram koi Manipur lengak ama laibiram hai tare ko han government ama laibiram ba koi han former chief minister biram ba koi tamo biren long thomna CM oi ba koi BJP lenga ama laibiram ba du adugi matam du da lenga ama lai ngai matam da pigi statement myam ju hajiti koi kan me agiro hai tare sin ko haidi thokri issues hi kai do boi thokhi bano kamai da thokhi bano kamai da horokhi bano habasi different opinion myam thamjara ga sumagi maram khra de nei da chatta ya da pot khale hai tare ko adugum ba state ama lai ngai da leiramba magi piramba report mana khalamba hairamba mayam hindo tasena madu salai tok thoka na ngasi Home Minister na irai lai na ngasi ethnic crisis ne ga tok thamba je si joi koi da area si da e civilian na moina praja moina kun hangning question yam le hai tare ko adubu tonga nang thamakan da si ajik lai riba si PUCL ko ba du malup amana ko sagi koi Independent People's Tribunal ama Manipur gi ona lansing matang da page 692 panba ko report am putu ena mon hai ko paper da pi potuni 692 chatruk ka morain tu panba report ama phongdok re ado sidai da mona policy yam noi ta am khak policy keno haitara ga di khoina lana si khangdu na horki banate ko lana si khangdu na horki banate amasung hanadagi hauna sem chaduna leklaba ko leklaba matungda furup amada community amada onsin duna ko chathrak pa lani haina ngasi Delhi gi Mayur Bihar 1 gi Ananlok apartment gi gate number 2 ga mayok na badal laiba ko gi Piper Gas gi 332 ko ground floor da laiba ko gi People's Union for Civil Liberties haina thon badu ma lupma haji level lupsun hasi phongdor e ko ada ekhoi di am chamna busum khallu hana di ko hana khallu ha badi ma gi laiba page 692 panba adagi mana piriba ngasagi okhalon si adam in favor of aida khoi maitei gi wana ta aida ko o moi ju magi oiba inquiry report mi matungina achuma ranji khanga boire khoi khalam he tara hana di ko sai ga si moina court tor phone ko tam si di na khoi na sum ngarang ga ngasiga sum nei na ba sum nei na ka da ka daro ge moina piningi ba message se ta chana da di khoi maitei community na yamna bias leina ekhoi na oina atoba community ma dang sagi khana ba hoba gi type amada piba message mo ni hai yaksel le bojare bi khan ko adu target sai area si da hoji ko nong hangni asina People's Union for Civil Liberties hain tholi ba kangbu se sida same ba team se kana no hui ji moji kana no moji kana recognize tawi adu moina thigat pa la mi ba sigi matang da taseng na kadai phau bu da ground reality ko lobby gi ko then khudam moina sai area si da koina sum taja ba yinja matam da taseng na 3rd May 2023 da horok hibul lanjigi wa hok doksi ekoi high court ki order amagi ko maitai singna sil tribe ki oibang hagi demand to wadugumba posa ma high court na directive pirak posa ma dagi ne na haire na adu bok to moina jipalli ko adu haire babu da adugi demand to kuma tam da high court na to order dugi matugi directive ki matugi na irang thole haire babu da maitai do ojal maitai gi yumai thaba civilian hat baje masi lona ya baraba adu government thoibo order du moina pam heta gadi government legally challenge so dum changi natra legally court challenge so do buni natra gana government gi lady asset property natra government gi lady ba any officials in office na office working ji pin da badagi khoi thingjali ha gi ju hai maram chan tong go government ga adu nata da moina court te khoina maram chana challenge so gi report ama khak court na directive ama tawri ha gi dhamakta ekhoi gi lady ba praja sing ekhoi gi civilian ekhoi yum ekhoi gi lanthum maya mai thaba mi hat base asi maram sabraba then amana adugi nomitu da khoina haijaning idna Chuchampur gi SP Chuchampur gi DC then Bishnupur gi SP Bishnupur gi DC Bishnupur gi district ka lona ba adugo Chuchampur district ka lona ba dugumba border area Turbung Bangla thokriba irang se state ki oina da area du da security measure kai lokhot bi lagi ge ba nomitu da khoi angam sirini ko khoi mi ma sirini yum mai thar Chuchampur dagi haigalaga Chuchampur dagi peace rally thora lakhraga Turbung Bangla bak lakan da khoi maitei gi yum maitei gi lanthom maitei gi thawai lobung ngam stage da lakhe khongjut to madu tasena du gi khongjut na thaido thamakan haidare ko thaido thamakan da sagi leibiri ba khoi People's Union for Civil Liberties ka thori ba dugumba magi team haidare ko khoi Independent People Tribunal hangna semai ba kangbu singina adugumba wohok dok adugumba horakhiba mikup to kok fo kan da sagi ka hani kari basis da kari ground da
karigi oibang sagi khogi inquiry da kamaina madu imphal lagi horkiba irang man mamo puthui phokse sai area da khoi yam ngaite aduna hiram khudi makta yamna bias laiba adu then justice ko achumara habo wahi si ta sinai da ga sai area da khoina supreme court ki senior khogi lawyer ma su yawi mami ma tai hai da form isi me committee si da ko adu ta ga sai area si da ta sengna masagi official masagi tongan bang sai kan haini platform da khogi miyam gi justice ta chumran thidona ba leiba dugma professional leiba miyo singna bawda yamna bias man mong thok to bosi chan chan khoi enwaite ana masi yamna business leiba dugumba khoi report amni khoi thamjage den amana moigi oiba report sti da khoina yengom tamda jiri gi incident yam noi ta incident ko jiri da khogi angang ahum nupi ahum hat khiba incident si as par masi humanitarian kolon da yengor ga su yamna pithri to no thaw mai ta machat am to bose sugum magi oiba report moi da pan bo ude den amana sagi political hoki baina khoi psychot asigi mla kari buduna laman khumani ga hagi badugumba yam sathi badugumba wangang sangang hi basindo moigi report sti da moi pan bo ude ko do yamna tahonning ba taseng na tarang na thigaling badugumba sagi freedom tongan independent people's tribunal hairabani na independent hairabani sai area si da both side ko hawrakibagi wari sai area si na sum paper da sum pajama tamda khogi idp da laiba mioi kya no mioi chama kya no dugi report sum lawi na pauk thami ko ado thami ba report sum dugi manungi internet opinion si karai de kamana harokibno kaidorokibno hayo mayam ji ko takai phanam sai area si da hok do mo de khoi kanbe yaroi de ko 3rd May 2023 3rd May ji ekhoi Chusampur ki horak padu gumba peace relay khongchat amada sophisticated nongmai apha paiba ko AK46 AK47 AK56 paiba nongmai paiba aduguma miye ke yaw adugumba magi peace relay le thonma khongchat to madu dunna khoi irang sagalaka na kai dawre kare haini evidence laitaba posa amada adagi mamina uho posa amana tunta ba khoi meitei na magi tongan ba khoi anglo koki war 19 thonma dugumba central gate amada lo na su yada ba thoki da ba ko history su laitaba pot am duguma pot tu ma khong yot ki ma khong da tayar khar na mai thal la kan da meitei na to buni haira kan da takai fa mi hat pang ngamagi intention lai se aduna takpodi moi tongan ba yamna sang ba dugumba magi planning amagi matungina chawoina thon ba moina taw tawyang taw du khusem gi lan man have se kuki na madu gi plan am tor kan da bureaucrat obsession khara top leader khara MLA politician kha yakshil kan da thawoina plan am taw por man have se mo ko haje ningi ana sigi areas da independent people's tribunal neman khal kan da people's union for civil liberties ko badu man lu amana ko yamna bias le por am tham ba se sagi areas da mo ko haje ningi si tasengna local da leiba dugumba tongan ba khogi independent people do gera independent people's tribunal wagera kana gumba mapan gi me kharna lana phongi ko famje ta sengna hoi sina moi masam sagi personal interest ni ko madu mana no chumi habdi haroi to budo khoi hajning se sigi stage yorok tar gadi ai khogi hana le biri ba dugumba lengak pa biram ba MLA ibung be ma am se lengak tu gi su ta kai fa chap chap du gi report tham chang he tare ko Manipur thoki irang sigi matang da thubi irang sigi matang da kari kamaina horokhibono kadobui horokhibono kamaina horlibono kamaina makha sangdribna habi maram je tasena sigi chap chaba du ma final report amadi laingak te yawi ram du gum bai mo be me duna magi oiba joint ko koi ruling of the opposition khaidana joint magi oiba statement ama phom chana sigi areas da koi challenge to chang hai tare ko aduna chap chana khoi oiba laingak te biram du gumba khoi top leaders duna khoi ama to report ama phajan thambira matung da sugumba khoi yana bias leba du gumba khoi independent people tribunal number phong sakse sigi chap chap khum bi hen matam pi matam no oire adu mase khoi yaning de mase yam nai khoi gi tangai phana kar haini yam na mioi khragi interest hai tare ko yam na best masam sagi best interest mi khragi interest da lok tu no thok to ma no mami mata he khom jai ismaina han brown thamjagi okay am phajan thambi kra hosiki hariba khoi tribunal se 2024 da khoi gi setup to ki bani abagi poram sole mase da yari bisa khoi gi maruina khoi gi non local hai tare khoi gi outsiders sing na yam ba oni mase da yari bise mase mami ngone panjara ba khoi justice ke kan yari justice Anjana Prakash former bureaucrat MC Devashayam yari hariba sing sina khoi fonglak par report sigi matang da khoi gi hauzik fawba gi oina khoi gi Manipur gi ining thau lesim basana zawbana su yamna kan oppose to bi wafam su ma ki social media account so khoi thak lak su thengnare matang se wazar rabi dalak chege wazam
ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯣꯡꯉꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯃꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯇꯥꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗ खितंग थंबियो ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜ ꯂꯩꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PUCL ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ 1976 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯖयप्रकाश नारायण कौब अमना औदुगा मोय सेमने तोगान तोगान स्टेट सिंदे यावे ह्यूमन राइट्स की बॉडी ने लूरिबदी मसिकुंबा एन सिविल मोय नदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है मोय स्टेटमेंट दा रखपो मतमदा NGO है बता रहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है गिरा एनी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन अमना सेमगा मदुना स्टेट अमदा थोपा वायलेंस अमदा मगोइना थीजल लगा रिपोर्ट फोंग बजे रिपोर्ट सी पेज 700 मुकी में 692 यावरे वॉल्यूम जम चावरे सुगुम अमु फोंगक बजे मसी तसेंग नमकी मखोइ सी करायो फावबा रिलायबल ओइबा NGO नो मखोइदा यावरिबा मिसिंसी करम करम यामना sincere oiba makoi background da makoi si makoi gi life da makoi career da makoi si karam gram charge lai wage makoi da su questionable khra oi yes mama adu moi gi background yam nai no draga su makoi si authority kari no who are them makoi na state ama Manipur ga Delhi ga yengnor matam da Manipur ga Gujarat ga yengnor matam da chapters yam tonga lebo yes Manipur gi thoiba Manipur da leiba Kanglup ethnic communities sing je masing ji well still ai khoi ma sen phawba masing loina khangba na tri Delhi dilar na ko yes ekoi na khangi si chawrak chaw pa major community sing hai butare koi gi maitai gi sinau sing da maitai gi sagai jumna khara khangi ट्राइबल की खरा खंगी बांगल की खरा खंगी ट्राइबल की सब सेक्शन मैम कम्युनिटी में कोई लोग खंग गम देब हाँ हाइडी चिफाबु बंगम दे हमदा सुगुंब थोइब थौदोगम कुजमा अदुसु मी कया की पुंसी मी चहुंगी मयादा थवाई पिखमनख्रबा मी कुथ्रा मुकी म हौजिक लेफम खंग्रबा मी लिसिंग हुफुगनि थोम दोय मयुम बकै थादुग लाजेन दन लेबसिदा कमिटी यमा सेमगा थिजलिमनी गारगा मदुसु दिल्ली दा फमगा मफम सिदा स्टेशन तौदना इम्फाल दा फमगा सुरासमपुर फमगा सेनापति फमगा एलिस मणिपुर दा फमगा मसिदगी रिपोर्ट सिंग लोगना थिजलबदी नतबिदा दिल्ली दगी कोगी एरियल सर्वे की टाइप ता एरियल सर्वे की टाइप ता अदुसु इंटरनेट बेन तौब मतम मनुंगसिदा वायलेंस न मरमोइना नुमित क्या था क्या इंटरनेट बेन तौरी बनेबा कम्युनिकेशन ब्लॉक तौरी बनेबा सिदा करम सोर्स की कराई वाइदगी इंफॉर्मेशन लौरगा मखोई दु थिजन बदु रिलायबल जेन्युइन ओइगनी हाइना कमाय हाइदोइनो सिनिदा मखोई दु लोइनमक लाली लोइना तग लोइनमक चुमी हाइबगी क्वेश्चन दु नतवा तबु यामना लुबा स्टेट अमदा हल्लगा सोमक लैमिन गदोइबा अखोई तंगाई फदना इलीगल ओइबा इमाइग्रेंट सिंग दु खांदो खरगसु NRC तौखरसु हानगी ओरिजिनल 1951 नतगा 1961 मणिपुर गवर्नमेंट थोइबा नोटिफिकेशन दगी ममांग लाइक मी सिंग दुदी अमका लैमिन द या रुइदोइबु ओइरिनेबा सिगी मरक सिदा तोंगान बा हु अमा कामबदौना करिगी दमकत मोइना पुथोकपिरिनो पुथोइबु पोतुना क्राइ फावबा अचुंबद जुम मोइरगे सिनिदा अनि सुबमना कनाना मकोइद थिजलोइना ऑथोरिटी पी कनाना पावर पीगेब से चुमनगी कनागुंबा पॉलिटिकल लीडर माना सोशल वर्कर मना स्टेटमेंट नम थोकपदा फावबा याम लुबा मतमने बायस ओइबोइदिने ममदी
neutrality maintain tauba ma tangai fadeb kanglup ki rang kanglup ki violence hai bse neutrality maintain tauda mina nang patar gadi adusu mafam sigi local ki context Manipur ki context phajana khangdaba amana hedam makoi mapalam ki mi rana ngang ga Manipur ki issue sina thokpani sima thokpani gaina presumption da hai bse ta seng namaki Manipur ki irang se loisan bada mating pangoi mota Manipur ki irang sida molom ne nangai gi amana amada taishan nangai gi khurung jabal hon nangai lambi pi bre khaleba nakal lam no hai bana India ki kwaidi chawba Supreme Court ne na ma leiba Supreme Court se sina committee ma mi ahumna saba committee ma seme committee sida semi sida ekoi Jammu and Kashmir High Court ki han Chief Justice oemba nupi Gita Mital ne aduga ekoi atopa High Court ki judge ani judge ama Salini Falsarkar haibo tare madu ki ne aduga ato Bombay High Court ki nimana aga adi Justice Assam Menan Delhi High Court ki judge makhoi singshu Supreme Court na ekoi August ki tang tare 2023 da moi seme ba Manipur ki irang si matang expert committee ma seme ekoi relief ki matang rehabilitation ki matang Manipur ki victim sing ki matang da seme sina kamai tawro nande Supreme Court na semaga thamiba former Chief Justice former High Court judge sing torga semi ba sing sigi report na kanada pi ke krai da lei kare kai level da lei kare kari honari sarkar na semi ba Supreme Court level semi de lupa lakh crore kya thadaram gani ko committee sing ne na kai kare krai da tung rage ba aduga sonda NGO na puthoraga Delhi da phong banena page ma sing yamna pilot torga khabar dei phong ibra khabar dei phong patagana khabar si makhan ani ni khabar si makhan ani ne that means aikoi ki local khabar Manipuri da na tragi English medium da phong iba se matam ni irang si manung da di Manipur imphal da yamba Delhi da base or pagane ko mapalam yoroi ba sing da phong ba khabar organ na sing ni English ki version da phong ba na tragana makoi ki sing ki local dialect da phong ba du mapan da yom ba yai adu di karam statement da base song ka da whether khabar da phong iba sing si loina khabar phongi ba singchina comparison tawribra natragana here se da tawribra kai gumba case sama thokpa matamda law court trial tawba matamda sahi tara kun changba yawe evidence me am putho ine sahi manga de ta dun changba yawe aduda phawba achumba phangde chummi chumdi haidana pathak dongba higher court ta appeal janai ne ba hauji ki Manipur ki thoiba thodok thoning da ba yamna nuai ta ba thodok Manipur ki khwaidagi chawba history amamba kali oirba history sida thaoina maki NGO na fonga makoina tha khra sahi amani sangi aina fonga Delhi daga fongdur ka taw bai se masidi taseng na maki aigi migi magi wagi wa nate taseng na maki makoi gi source to kitang section kaya na pin da ba yawgane makoina fongbagi mohta makoina laga Manipur ki awaba tai mi singi rehabilitation da bateng pangu Manipur ki thamoi shoiba sentiment da heart tawriba victims singi family da control tawbirga human HPV yoba being a human rights organization ki thabuk ti human HPV baneba human rights organization haibi yaro ba sumbo organization ji kai gi dokta India lengang na phawa India lengang ta ban tok chaloi na hai tangai phak tab le kai gi noi human rights organization ne hai di community na bi yade dharma da bi so bi yade lar bi na khun bi yade ba sang le bi le ta bi yade jati achobu masa khai dok bi yade ba kai gi nok ta human rights organization har ga kanglup ama gi jaga da hekdam lan bai mong da kanglup ama ne hekdam innocent oi ba lan ja da mong da hai ba gi masigi sana ba siam phatte human rights ki activities to the human rights to the whether madu any community any religion that belong to suno human rights violate to bodo once first condemn to godam whether madu any jati suno aduga madu ba thau dok to thona tangai de makta state government gi in time in action sing do matam chana lokhat laudo ba sing do lokhat laudo ba jaga do makoi putho oba state government na central government na state security force na matam chana control tahugdo gi sumba violence sang thaki bani haiba state violence ki state ki government ki natraga center gi miyeng matam chana changhugdo ba gi violence thoki bani haina haibu orgadi human rights organization namgi niyom chumme khaleba ekhoi ju human rights activist hoina sei kun ma kudra tawre ne nade
मोइने तम दिल्ली दा बेस होबनी अखोइदि अदुनी हारगा मखोइ खरना अखोइदि इन एनजीओ मने सेमनी हारगा कम्युनिटी अनि मरतबु अमन चुमी अमन लाली मोइना हाना प्लान तौबनी मखोइना नमदंगाइ तौदे अदुदि थवैनो की असाको मैदा पेट्रोल हिजन बिफेम दब्रा हौजौजी अवाबा ताद लेबा हौजौजी स्टेट सेगी मनुंगदा कईगुंबा खरदा कंडीशन खरदा अखोइदि हैंडिकैप ओइबा जगह अमा लेदना मेल इन इंडिया का अखोइगी मरक्ता फाउना हंदबगी इवन नेशनल हाईवे हांगदोकपा यादना खुदिंगमक्की लेबा प्रॉब्लम लेइंगै मरक्सिदा सुंबा कमीशन ट्रिब्यूनल नि गायना अमे थोगागा मी आनी अहुमरी मंगा मखोइ खरना इंटरेस्टेड पर्सन खरना तौरकपसे मखोइगी हिडन एजेंडा करिनो खंगगा मखोइ अदुंबा ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दि मथक्तने लो कोर्ट चटपा इंडिया गवर्नमेंट मथक्ता अखोइ कई चपचाना मखोइ करी ऑथोरिटी ने इदना मखोइना सुंबा मफोंगा मखोइना जस्टिफिकेशन पीबी याब्रो मखोइना सुप्रीम कोर्ट न थिजलिबा सुप्रीम कोर्ट की परव्यू द लेरे लो कोर्ट पेंडिंग लेरे सी मतांगदा लेवल तो आयोना खमनेबा टेंशन वांग लेनिंग खचितंग इंगधरागा हौजी अखोगी तोंगान तोंगान सेक्शन खरदगी वारी सानदना लेवल जी इंगधदन होनदना इंडिया नाकलमदन इंडिया गवर्नमेंट न सोजी शांतिपूर्ण होनरे हाइबा मणिपुर गवर्नर की थ्रू द मणिपुर गवर्नमेंट न सो शांतिपूर्ण आइनेना सेक्शन सेक्शन उनंदन वारी सानदना इम्फाल लांबा यादे न मखोइना खंजरमबदु थादो कम्युनिटी इम्फाल लाका इम्फाल होटेल द नटो फमिनरदो सिगी लेवल जौरा कांदा ngasiना kai नौदा सडनली सुमाइना ट्रिब्यूनल हमनी सेमिनि गाय फोंपदे मखोई अथॉरिटी kai ओइदना मखोइदा कनाना सुगुंबगी थिजेलगा फोंगो हाइबसे सेनन पिबजे कनान ऑर्डर तौनो बसी सबचाना थिजेनबा दरकार लई हाइबसे अहम दम ओके हम पसंद थंबिर कोगी करीगुंबा रिपोर्ट अमा खा खोगी वायलेंस नत्रगना थौदो अमा की मतंग द रिपोर्ट अमा सेम बा हाइबसे मसी खोई नकलनि मक्की yang kan खोगी ग्राउंड रियलिटी फजना चेक तोरा kan मसी फोंफम तोपने दुबु हारिबस की पीपल्स ट्रिब्यूनल हाइना फोंगलेइबा खोगी रिपोर्ट से खोगी one sided oibagi pot amakak narratives khak yawba masajani khogi yaningdabagi pot yapna phongdok narai base even khogi manipur gi ining thongna pawba masida condemn tobagi oppose tobagi pot phongdorai base ai mathang se oja samja jalak chigi oja khogi mamang da su 2023 की September da fact finding report haina khogi report aba khak su phone kre duga hauzik sina mo people's tribunal haina khogi one sided narrative soiba khogi report ama khak masida phone ai khoi pe se yamna baram kana khogi masi manung da yamna thoroughly yeng kana kari kari yaurige habigi pot se masi amsu yamna naina bam su darkar tari bani du hauziki oina men oina laiba se khogi hariba manipur ge violence se khogi spontaneous nate masi khogi hana pre plan tobagi pot ama khak ni habigi pot ama यारकपा दुगा मसिदा खोगी MEITEI group sina खोगी यामना aggressive होइबगी मोंग द इरकपा दुगा कुकी साइकी सिना खोगी यामना मोसना victim की पोत इरकपा मसी खोगी false narrative की पोत सो खोय ओजानी नसु थंबिरी मसी कनान authority और काना मसी report से फोंगै बनो मसी फोंगदोरै बसिना खोगी असु कुइरबा मतुंग दा फोंगदोरै बसिना करम मसी की मनुंग दा करी hidden agenda लैबनो हाबिगी पोस्ट न ओजागी opinion से किदंग थंबियो कोई newtv type je ma ko non jere da ko panelist ani ba so ga to ko gi la ne na thambi ga ka do ni aina ko gi thambi ring ba gi opinion si to no na hai mutam da hujik ki ko gi manipur thoi ba ko gi lal ase ko gi katang ko gi shanti purpa ko gi inter ko matam or ko matam asida ako asa ko bai da gi hai ba ko gi hena ta ko do la ko gi ya na plal o na shin bi mo ma la ga na ko gi dili ko gi bharat ki ko gi capital or dili makta da suaina ko gi kan hu ko gi ma people union ko civil liberty organization ko ba ma ga report ka chi mo thijla phong tu ine ga to ba hai ha be se ma si yam sa da याम जादबने हाइबेसे कोगी मसिगी हरक पजि रोछि करिनो हाइ मतम बिति मसिगी मतम दुगी लंगाक पाइबा लंगाक तुगि लुचिंग बसिंग मयam पुनम बंगबुन आबल थामरे पब्लिक डोमेन दे इन द गवर्नमेंट कोगी मंग थामरे मनपुर इलीगल इमिग्रेंट मयam को थमजल प मयam अदु इलीगल इमिग्रेंट मयam दरे मी कोगी रिजर्व फॉरेस्ट मयam फॉरेस्ट मयam तखाइ दरा गमई अबो पोक्थो गाना कोगी पॉपी पार्टीशन तरुपा मनपुर गवर्नमेंट वार ऑफ ड्रग्स काइना कोगी खुंगिंग चंगलपा अदु को याम तखलो को मयam पुनम मक्से मतम दुगी ओरबा गवर्नमेंट दो बीजेपी गवर्नमेंट दो मदन मोदु तखाइ रुबा मदुगी जादो मयam दुगी मोदुगी हरुक परे हाइबसे मतम दुगी लंगाक पाइरबा मयam मोर फदना थमगरबने याम याम सिंग थमगरबने याम 막 루트 काय 루트 와이로 쟁기 쟁고 내 쟁도 레기니
รูโต้มาตุ้มที่เรื่องสัจจนไปดีว่าพีอาร์กันเมนพีอาร์หลักถึงมันตัวไหนว่าพวกรัฐกันเมนที่รู้จึงไม่ไม่มีอะไรต่อรู้จึงรู้ว่าเลยนี่ไม่พูดเทสงานบางคนบรรลุดีกันเนี่ยชิ้นเลยครับเนี่ยยามปัจจุบันเชิงๆคุยทำด้วยเลยครับเนี่ยอันนี้บุรู้สึกว่าเดี๋ยวสมัยนั้นคุยกันใช่คุยหลานเนี่ยทำดีเลยกรณีหนูให้ผมจะที่ฟังทันทีก็ต้องหันจะลักบ้าอะไรตัวอะไรอินเดียกันเป็นอะไรยูเนียนโฮมมินิสเตอร์อะไรไม่เคยได้กิจสุโอเคมันพูดอะไรบ้างมวยกังลูกคุกกี้มวยเชียร์ชัวร์เชียงแมมคุยวันที่ว่าเชียร์ชัวร์เชียงแมมพูดบอกสิ4 times สุดละดีดีจะโกงตัวเราคุยอันนู้นตัวนี้ชาติที่ทำสิคุยแล้วลำเนียบแต่เพราะนั้นอินเดียกันเป็นอามาสุกมันพูดกันเป็นอามาไม่กี่คุยที่มันตะกี้มันจะเซลล์ตัวนั้นว่าอันหัวรับกันมาทำไม่ใช่ได้sehingga ani ga aku ani makai padu mata beda hanta ki nong nong dili da mai churu pai beche masih aku gi amna aku gi pre plan tawraga na masih pre plan tawraga aku gi masih hela patok ji sokto hna ba lusin dara ba to thamna gi ama sin mane bo adu masih aku na chipong tore report chi tawre ko le ar ga na tarak jing na ko na fen lebri patte bo hujik jing bi ko la pan bi ga dri manipur ne aku si ai isama journalist ne ko ai da kanu pau mi ma tun magi ai pau du ko PhD le so bijati pau du lo magi evidence lo le gine ya bo yes adu ki da ko exclusive da ko ni da ki investigation reporting le gine ko lo da phong le gine ba adu na kan ko ba pham yo do business so ba pau ma phong bu tam diri ai ko defamation chu cha gani court ki ko meri level la kani are social media da nat ba ka ke ma santok ba thadok ba ma pura mag se do kalu iran tholi hai ko da ji huju lenga ki pha da ko da ko tawri bne bo si lady bene ba si adu le ba si ai lady ro su lo chap le ba ni hai ba si le tai ba lady bene ba adu asum bagi matam ma si da sumba ko gi mo yi organization amma khangna ma ge ps adu satruk adu pali ko le mo na atijil phongi ne na adu phong to ko matam amma da kari why keep mam kari tam manipur government ya government tumin kai lady kari gi no ba mana phongi ba kai report to man hari do adu gi haurei ba ko irang manipur ki irang si la le se manipur siri ge ko ge gi ma hauru pani MEITEI ki wali ba koi si karena moi ke kuki koi ke tampak tali ba mayam pun ba kiri landa adana kotera to horo padi irang to ki hai re ne si hai re bi si hai bi na koi ki masih ki horo pamje kari no hai bi hai ke ba do khang le ba adagi takbir do ni supreme court ba ko ki ti jin na koi le ri ba ne ba suma ki mar ka sida ain ju kongkang ko thok tana usit thawai da na भारतीय ओरे मैम पन मक्से कोई उसित तरगा मोना दिल्ली दा हेता आदि मो जी पोज पोंदो गा ना माची स्वाइन तो ने हेबा थम बचरी यामना अकोई गे इंटर गवर्नमेंट लेगा सिंगबा लेहाक सिगे आइन नमस कोई गिनु बाबजे मन खोंगोंग नबा ने अकोई कछुली तन खन बगे हम लेबने बा अदुरे मोगी मरुम दा कारानु ले पिचे है बचे मचे अकोई तिजिन बा मोगी मथक ता कोई तसन आइन इलेक्शन हम तो एबा यस अचला लाक्सिनी दी ओरे फेमस है अकोई के ओने इंडिया थोई बनी इंडिया कैपिटल अकोई के कनो दनी दिल्ली दनी थोई बसिदा कमाइन तौदना अकोई के सी थोक बता जो तुमिन ले रे करी गरोबा मसे हाईवे की दनी होजे मनपुर होजे मियाम की मुर ओरे बा अकोई के लॉ मेकर ओरे बा अकोई लेजिस्लेचर अकोई के एमएलए से बयाम लोई ले रे अरे की पीआर का में ले रे सुबाइना ओरे बा फेम असे सुबाइना नतबा ओइदा पादो मयाम थोगा अकोई के इरांग चाएना साथी न मई चांगना कलु अमदे हेना मरान सेन मतम अपिदने मुई मैम तुमिन ले के गिनो मुझे कि जो कोई वाम ताती है वो मुझे कोई लाने हाई रहने तो वो अब लिखे लिखे मम तो वो अब लो वो अब तो उसी लई कोली अरे ह्यूमन राइट कोई अमना को माने तो वो दूसरा दो तो वो मैं आमा लुई लई रही है वो लुई लई रही माई ट्रैक नबी ट्रेन का चट करी एरोप्लेन का चट करी जहाज का चट करी फुटपाथ करी नो है तो लुई लई रही मने वो सी लई वो मैं आम सी मोन फाइ तो थुकाई रे है तो रगा मोन स्वाई रिपोर्ट में फोंगे तो थिजिलु बने है तो राइट पन बिरे नि म थिजिलु बिजनेस तो का बिजनेस ओ जोनी काई की चिन दो मतम तो रंग तो मतम दुरी मतम दा फोंगी बा रिपोर्ट तो रुदी लोकल पेपर से को नेशन पेपर सिंग तो यावी अब तो क्राई दिगनो मोय बरम दे पिओ बा अदुगी फोर सिरगी रेफरेंस तो कुछ सिरगी लोबनी सि लोबनी ngo pi dam ne ba adu dan reference yaw ta ba kari su khang do moi ba na du ga hekta oi ro phum ji ko maran si ya bra ba community hai ba chim bi gi mi ya me jum na kar sagai na te imung manung am da maran sir pa hai ba bi community am da sir pa ba to hai ba yam bu ke no am ne ba ado masidi yam na ko gi lan ba ko gi thau am ni ado aina haining madi सुमाइना अखोगी थिजनगदबा यंगनगदबा आइनि मतुंगना अखोगी कनोगी एक्शन लखुतगदबा मतांग सिदा अखोइना अखोगी लेंगा लेना दे लेंगा असिगी मियागी मुट ओइरबा एमएलए मयाम पुनमक्सि लेना अखो तुमिन लेथोकुम तौरिसे मसि याम लाले
खुदक्ता अखोगी मोगी सुमुतो केस कल लगने आइनगी ओयम आई लेरी लेबाक चलु चु चम लेबाक ले अखो ताकतमनेबो मणिपुर से अखो इंडिया की स्टेट अमनी ने मणिपुर थोपा अखोगी सुमाइना थोपा अखो छातिरेबा अखोगी इरांग अदगे लान उदर करिगी दमतो ने गवर्नमेंट ngasi bawda sai ni phrabu tu min le hilba karigi no karigi dam tu bhar ke prime minister ngasi bawa wa mata ngang dana mara foreign country ma ko le ka si le ka pan bi re dana mi ni sin fu mari mung ne tong tong le kem sina ko sang thom dog dona le ri ba yu ni sin tarang ma thui ma tak re mai thara ga banda tu ki tor ki do susan pur gi haurupa me hom ne gi moina mai tha ba haurupa gi matang do ko ga popular government chaw le ri ba ne ba adu government adu kai le ri ku ki gi honorable sing yauri 나가게 야우리 막대 요리 뿐나 바이는 리네요 봐. 아주 저 뭐 하이브 디식 인베스테이션 디식 레이버네. 디식 SP 레이버네. 아니 거기 거기 현장에 그 거기 제고지 포트 매면 레이버네 봐. 그저기 세달하게 죽네. 라달게 죽네. 론막시 거기 그렇게 죽네 봐. 그럼 맞습니다. 까나나 호라이 까마인 떠우리 해버세. 액션 아두기 부디스 매면 레이버네 봐. 아주 맞점들어 아두기 보고 아두 하우르포두기 생 레이버 맞점 아두 뭐나 태도옥더라 다이버스 또 호더라 간다 그주고 하자 그 리포트 포응에 아두 와다네 떠오래 하다가 수만 동거 또 보시 양 파테 양 좀더블이 아주 시 맞으면서 거 마신네레네 모디기 구자라트 도모마기다 yes 아니 마이 바터 그루 마 하이로 마이 바터 그루 뭐 디페메션 나 디페임 또 왜는 뭐다 마란 시로 뭐 또 왜나 아코기 마니푸르 에멜레 징 아두 바터 그루 바터 또 하이로 봐 무뚱모예 कोता चटकनी मोई का दुकी मई थिना बो होलगनी लेगी इलेक्शन लोग वो तोगने बा न बड़ी बाग मणिपुर बो जोन बा अरे कम्युनिटी बा बेसे हेना ते चट वांगना मोई हेना थोन बो होन बो सोचल को तमिरा मोई करी दम तनो बा nghan मोई न फोगे बा रिपोर्ट तो फोटो रुंदो लेद्रा मई ही इन हार्ड वर्क कना नो ना पनबी रेना मसक खागे ममिंग खागे केनो ल खागे बा मोई खागे बा लेनोम जाबम खागे ल खागे बा अदि मोई न फोगे बा मोई न तो कमिटी रि ओरि अदि मोई बा करी लोगदोरि करीगी जब एक्शन लोग जब करीगी नो अदो बसी याम लाली अदो नंबर ओइरबा फिल्म सिदी भारत से इंडिया की चंद्र बा कोई लो आइन से चंद्र बफम ओइरबरा इंडिया की से कोई सरुक मनु चंद्रबरा मणिपुर की सिटीजन मैम लाइक मैम से भारत की इंडिया सिटीजन ओइरबरा भारत चंद्र बा कोई कॉन्स्टिट्यूशन जे मसी कोई मणिपुर ले पराचिंग की याउद्रबरा हाइबगी अमक लेरेबा अदो ख्वाइदगी छिदा कोन यामना नुगाइतबदी करीगी दम तरो अखोई की मैम की मिहुत ओइरिबा ओइरिबा कोई मयाम पिक्चर लेरी मोई लेरी जा मोगी ममांग जम बरी बाग मणिपुर योलबा इथिन अदुनी होबनी अमा तोनी हाइदा मई सुरो मतम नोना करी दग सिवो मोई हाइदब लेबी मोई मति करी गिनो सिकिम लक्ष्य लेगाक सिमनी पॉपुलर ग्रामीण म लानी अदु तोरनी हाइब्रोम द लेबा मसी याना फते अदुना आइन हाइजनिंग मदे मणिपुर लेबा तोंगान बकोई मरिबाग मरम दम गिदम त कोई लेबा कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम लेरी मतलब से इंटेलेक्चुअल मैम हम लेरी एकेडमिशियन मैम लेरी लोगे में खंबा कोई ले कोई को लाने हो बैक लेरी दनो अखोई तुमिन लेबम थोकते से चोक लेबो तुमिन ले अखोई लेबम थोकते बा अखोई एनी एंगल खुदी मोदि गेदे मदि आरान म तोरप सिंगे तुरी मसे अखोई सेराक पिनबा अदु तोंगनबा अखोई होनगदमनी अदु नत्रगदि को असुगुम्बा कोई बॉडी संस्थान मैम पुनमकसे हयेंग जुम थोरप याय हयेंग जुम हायरप याय हगे जुम हायरप यायबा अदु मई बा चाकप कलगे मई थारप याम तोबु यायबा केंगो मणिपुर मैम से ओपल जेन को लेरिसे ओपल जेन म थमगु लेरिबनी मसागे मरम दम द यंगो रेड जोन तंतरा तौरिसे अदु लोनमक थमनर बफर जोन लेरिबने बा सिनिंग तम मैम कर बक्सिबु ह्यूमन राइट फ्रॉम द राइट करी नो को मैम लेरिबनी पूरा लोइरबने बा सि लोइरबने बा अदु लाइन मैम की मिट ओइरबा एमएलए जिंग अति पुन होबा मसागी डिस्ट्रिक्ट अमक चपा फो ngमदर मोय लेरिबने बा अदु सि ओइरबा तम बिजामो ए शांति क्रा हंजलाय हाइद यूएन होम मिनिस्टर कनो वाबे साना वाइदि शांति हंजने लगे इतिने की कनो ने आजल को मई दे एतिबे मनदे नसक फजरेदा नमाइ दि खरा तौरे हाबि फजबनि हर फजरे तौबिदा हर गना चैबि फिल्म अमल इबा अदुना इंडिया यूनियन की कोनो मंत्री मंजोन में पुन मक कोई नुक्सी हर लास्ट कोई करेम नबा उसे थोइदबा मदि अदु वाज गांगी अच्छा हाइब से मोना साइयो मई मुतर बोनते कनिंगदे मणिपुर लेबा कोई प्रजा पुनमकसे इंडिया सिटीजन ने भारत की संविधान पिरबा पुनमकसे लोन बु तौरिनी हाइब मो खंगदी उदम लेबा अदु खंबीर म तारगदी सुमाना वकाय ngangल ओय थुगाइ ओय अदु आइना पामजबदी यहां दिल्ली दा सी रिपोर्ट फोगिरबा मोगी ऑर्गेनाइजेशन अदुगी मैम दो अदुगी मीसिंग दो कनानो करीनो हाइबदो ममिंग मथा लोन मखंग लेरिबनेबा अदु मोगी रिपोर्ट तो कयाम लाली अखोना हेंग आई पाव इगेने
Pani ne yang. Ai bawa ahun dok di ne. Ati ai bawa lebih apa? Kalau mengang bawa iru bawa dia justru bawa dengan macam leli ne apa? Pani itu kau polis lagi tung tim ne apa? Nang lau gay hai ne apa? Ada banyak bak Manipuri me pun bulan ulah macam itu kamu cina haubuni, mula tahu buni hai begini. Si hai bang macam mana tu bil lesi kiri no apa? Ada ai jum sok tu luar hai belum tu lagi berapa hai begini mah lah apa? Ada lagi ai nak kamu me ama ko lani pun jangan lagi beri. Ai nak kamu lagi ni. Lebak sih ni high court ni low court ko. Doi lagi ni Supreme Court ni lebak kamu ni. Lagi lagi ni ko. Ada macam ai tugai jana. Adagi yung jauh tu pau business oiba report bayam mana santuran dah kalau macam ni orang thon macam bayi macam ni yang cuma dah berani kali adram masih buat tahu batak sila kau semua tu kias kalau kau tak mau je kanano karino hai betul juga ai lady lebak cuma suruh jauh lebak ni hai betul ai tak nak kau dah view hai betul beli. Okay, yang pesan kami kerja sana kini putorai bah kau People's Tribunal report segi matang dah betul masih dah kau authorities sing dugi mathak ta haba tare khoi gi pongdorei ba report se khoi gi one sided ora bani na masi mathak ta khoi thizin ba madi action lokot pase yam namak tangai fada wa fum dani thambri se ni super round areba round gi oza gi tazen dagi maklak chage oza khoi gi pongdorei ba report si gi pot si khoi kitang hangkatna yeng matam da khoi gi India gi Union Home Minister na su thoi ba conflicts ta khoi ethnic conflict ni masi dum hana dei so na mo khoi dum tawra ga lei bani aduna chai mari manga chang kan da dum lep ki bani habagi statement phongdok ki ba su lai bani tongan ba contradictory oi ba statement se hosi fa ba dum phongdok ga su lai bani aduga puthori ba khoi gi report si da so adumak khoi gi one sided oi ba narratives dum yawra ga lei ba khoi gi meitei sing sina khoi gi aran ba gi pot ta uhanab gi mong da phongdok pa report se dum su yawre aduga ngasi fa ba da chathari ba crisis gi jai ani makai hela bani adubu hausi fawda tang ta ba chapchana khogi peace hanjalakna gi damakta solution road map se khogi same ba hausi fawba gi ne leita ba haibadara khogi CSO sing atungan community sing gi CSO sing wari shana ba gi poti dabak lei adubu ngasi fawda sanari ba wari sing sigi chapchaba resolution amata taba ngamda ba haibadara adugi me poti damak lakba duka phongdori ba report sina mo khogi common people sing da so mo misguide to ya ba gi pot amakak su lak ba gi pot se lei adubu hausi fawda lei ba sigi matang da report said that 20 da phongdo ki bani ngasi 24 yora bani adubu hose faw da kogi marile ne ba kogi government ki site gi habatare Manipur gi so governor gi site gi so hari reports gi matang da kari gumba statement am da tholok ta ba du taragadi solution thiraga kogi karmai do duna peace hanjalak na ba khotna ga da gi habagi process som da changsan da bida kogi matam manghalaga leibagi pot ama khak leirabra masina karamba agenda oribano kamai thamining oza Itu kan masih kau nak yang bayar isi, sang nak sulit nak buat betul tak teriko. Setengah pada nak sih, kau kita normansi apa di kera government ki hona jaba na terkena biar ki hona jaba ki matungin nak kita nomai kapna waktu lepe ko. Normansi aja nomai kapna lepe tu hoki wani. Cang bapak kucing pokok pada yadri ko. Aduh ini lalu kudam di ngarang nahan tu insiden tu sakini ko. Sengarang nahan dah masih main tu ya nama adi suai kita ini kang dia na terkena miwe beje sem pajan pun ndak padi am dam ni na chathuk ning wa ngake to environment kha yang ning khoning bala khoni na ma henjelu poto sai gi chapar mena da kumdaru re ko kumdaru kan da sai cookie kangbuna phara matung da handu video namakan da sai tori bin nature do khoi ta dai area dum sakhi nei da re ko handu no khong par khoram ni da khakwa then amana madu actually the channel the video am tuna viral or kidin maram kan handu hindi hingo bani intentionally moi ta singna video viral oram draba moi na phongdu am draba du su koi hingi hoi khang de bu ko ado police ne am tuna chang rescue to bujam phai adu naha oram ta ga dim du jong pha du mo hinga da hingo de khang de wa adu hajik lebi shuji matang de koi haijening si hajiki mamang gi ophun de katang hangar la haijening bu se adi point du lak chake lak bodi hajiki leiri ba koi gi say People's Union for Civil Liberties hai kangbu sing si da humble abin to jening ba si May 3rd, 2023 there. Sigi numishdi da Manipur da karamba India ki top leader VIPs visit to ge jam khangbi wa na koi hangjaning ge ko. Sigi same day sidi da Assam amadi Manipur India ki vice president ko. Vice president masamak si one day gi oina khongset amada koi two roi na haitare ko. Assam ju sanga makanda Manipur sanga ine ko. Aduna Imphal mayol da capital city Imphal da India ki vice president du phammaga leiraga state lenga ki leiba du council of ministers ngai yaur kanda asok function ama tawdana moi masing meeting phami bane ko sagi area je hasik thian video kangmu jingina chithaba mali khoi sumjing je ko aduna sagi area je
India ki vice president man laga labor no mitu da why kram kamaina kram mikupta Imphal city da kamaina ira hoju na question ma chai ira sum ko hangye question khar lay ko aduna moida haj ne sum sigi issues gi matang kari ko thon thok thok tar ga di amung sathi ba yamna ai thon thok tar madu gi responsibility se sigi PUCL sina Manipur ma khata na amung thon thok tar ga di madu daita se man pu dom ne ko haj ninge ko simu tham jauge aduna India ki wari badung ba vice president man laktana Manipur gi visit tar ngai manung du da hard capital city da irang thokpagi mami ma yum thabai thaba hoi mami thok utpado madam ngai taba sinna mani thamjagi ko aduna madu thigapiri ko musun yada gi het ha manu mitugi oba report na da area da bias report am oi habe se adum taksi hai tare ko dena man amuk koina suming jam matam na moi se imphal da minini humni sital dor me habe pom tari mo si inquiry committee magi sigi people tribunal ko mu se mo si imphal minini humni le me pau tai sahi ani helaba sahi ani ga thakare helaba lan jiba buda ngasi bhaw buda ngasai gi kare haini chap sana government man bak define tor ga simagi oba achumna botho ngam da lai ngai manung sida numi humni ga leira moina ko numi humni ga leira moina sahi ani gi lan gi oba history botho ngam botho khonor pa ga june sahi area sida kana gam khara gi da area da kare haini something kare gam khara ko moi thoina to hon magi mong man bai tare ko dum sidi khara yawrani ko madi nakan da khara o yet khara pam kangbu hai tare ne ko khara do moi se dum khara nakanam ha ga di khara ni khara mating pangjaning ba ha ga dra kana khara dum hai da phajda wadi orani ko kana ko khari machum hangmagi mami khoi ta mami lebra ha question khoi hang to re ko ana sigum ma yam je ko ha jeni dina hajukti yam critical oi ba du yam crucial ba stage zamani former MLA me am sorry hajukti MLA me am je to min lebi ya roshin khoi na potu o zara bi shu yawiri ruling amadi opposition khai dina sigi chapsa ba pokhum jidi lebi MLA me am jinna amato na bibum sangi haide zara bi ko chapsa si Manipur issue ni Manipur gi ba du kan kanoni yamna khoi gi arubi stage zamani dina sigi area ja har ko matamda marai khangdana wangang bu yaro hebse hayam sang e basi zara bi ko dum thamjani mu phumni ko den amana haje hang bi question de lakcha kan da jan jan hori si lotion ge khalaga di khoina haje budun he hobu hena kuduni leibel lanje lotion ge khalaga di second khagi wa ne ko min khagi wa ni matam khagi wa ne ko thawoina lotion ning da ba dugumba yamna phajna script writer ma iba ko script writer ma iba ni pa ma ado script writer du film mo nata ka sagi khoi sumang la moina puthong hona ma director phajam yaw bu ma mi ta re ko ado film je sumang la je lotion nang di ba ji ko da en ga hai do stage je honing dri ba manam di sumang la hero amana tor ko do role bet amana lori role je sigi ani kiri kiri ina ga script writer ina ko project se yam kada sanhan li ba ko sanhan ba je sagi director ibni pa sina khitang script writer ibni pa du ga director ibni pa je khitang manada bra na daga na ohening ba area do khitang ohen ba gi khar wat pa gira yam kana se do shin khar tor ga ha area ji da nilam sanam se chathaba mi ta ri ba ko man le duna adu gi mek la ra khudam di hauji bhaw ga thui ba issue me am jing je for example say khoi February ki tarik ronda mapanda honorable hagi former chief minister na resign tor matungda tek tarago hungdoi dagi PR lekra matungda PR lekra manungi hanagi mamangi sahi ani ahungi or sahi ani khare hela tha khare hela potugi wari dong tak tuan thamakanda PR lekra manungda orai bamagi manungi ejena kharse PR mung thoi ba crime am hinda yeng ko PR manung se nomai kapi ni PR manung se mi mangi ni PR manung se dang sagi chathi gra badu mang sagi khoi amjugum di ejm na yam noi ta bang se khongjang jeng lai report ma haidare kom Manipur muthal ha boi je se pichri lai mai da amuk ta thoki thodo ma thobo por ma thola ini PR mang se ko sigum ma yam jingi oiba justice am buthol hona bada se kare ni mi nongmena kapakpa mi mangi bo tuan thangra ji ko do musuko mi nongmena kapakpa mi mang tuan thangra ji ifong phong aba ai khoi ngak selu ai khoi thawai kallu ai khoi lanthum ngau ai tharakpa nomkhut nongmai piraga nongmai pa tharakpa du central security force government tolo pi tharakpa si phai do aduna phawboda Manipur muthallu harabu do ba haji ba inquiry yes how many days can we can have ngam ko taragadi min uraba sifoi for mahar regiment adugi sifoi amana high age confirm toraba ko sifai du kana na high bano kana gi authority na high bano kedobi high ru no haije magi department inquiry torga ushimya poto chai area da amuka dawre ko gi imagi meira gi timama chang kanda koi former DG adagi security advisor unro badamna ai khoina tawuni problem thon ngam de khoi tawuni high khren high ko aduga amuk next day de kai dawre ai khoi high ability nong chingdo eko sugum mayam na khoi contract di ba khoi da sai da sam sathi bani la DG yauna security advisor yauna moi bhawta drama se ek ton ngam ba dugumba masagi director am chobu director mu yauri ko aduna di akhoi sai area se lotion do khar wat khidu mali adu tangai fadana mioi bajing je wa ba hemal ko gi
matam sanga ta koi wa ba himal koi koi masen masagi aseng ma film gi lan da ba buda nongoi sum kauna ba da sagi na karani yena ba di bogda maru luin rakta ga di masagi ngata tukna gije ga haina bi station gi lai dina ko asuni authority na hak daga su aduna dugi type ta ai koi jino ina wa hal laga chok tha laga adum irang nemak nemjera kan have opportunity lai posok che aduna jab chana government ma du action tawri bra du madi ai koi na tawiram bi ai ko tawra ma chik lai film jade koi da suspicious sing na ba nungnang ba pen da lai du pot phun du wani lai film se koi matam khatang chang na sang gi do mali ko haji idp gi film nga na haira khre dana in the month of December da IDP kangbu singje Union Home Minister gi Ministry of Home Affairs ki team ga akhoi gi mioi stagi chapa CEO leader me ang sap matam da in the month of December gi manung da takak ahum thokna akhoi losangani mai mai halangani na yam harau na haraki potto koi je praja mo khoi jung sagi o December buk thamung da di soi loirani soi chana khani me am je khoi pisu rani ga khanjuru potto ngarang na IDP unro kan de jarabi tamo jai 2026 ki January March ki matung khanar jen har pagi report mo tare ko ita ga di IDP mayam ji ke pusi meng another sahi ama tha ni pan sahi mamu kam mong da sagi hinguna be ko jai ngam dev ko ada ga issue that sai haija bodo director amna phadana mado ek tawli kolom masin je le phandri sang na puri hero gi ek phun ta holi besu be ki lor phan la holi aduna sanam thu dum chinga puri ta kolom masin je na lotion ga do posak se housing market ding asi ma hayang lotion na hay poti hay bangam dre and the aduga wahi masmona hay the governor hay potam da kari gum lambis na highways na sanna khona yak tar ga di ekoi noi adum hajal magi film lakani ga hay ko adi highways na na sahi ani chapa ya tar ga di adum leidra question do mani aduna lei film se ekoi praja moi na kai dongai lotion mi ga ga hay badu ekoi hajik ekoi kana da thajar ga thamma ekoi ekoi go badi shilo go hay bangam dre aduna government na thabak sima ko ji gwal tabi thodok tu EGM amadi amjuna ngarang ji ngasi gorongani ngasi ji gorongani khoi strike tawni tarambodo governor na chithi mi ide na haire ko khoi phada inquiry tawrani khoi hogolani aduna kata handok pi wai ko adu handok khare ndra adugi tawrani hairani hair ko hoise tawrani hair ko ni hair ko hoise tawrani dot na tab tawrani ena sang singmai mamim ta abnina kayam khoi busang ndro khoi haibang ngam choina sum part masa sing ji bauda lekhai tan lo shim ngam da mamim ta basna mamor kan khoi kare haini I na di I have the MEITEI community na di tangai fa nabi phau ya han biu ko hana gi normal sin lan biro pisu han biro ba khoi apil ni sumna kana kangbu na nabi phau ya giroi sang po ya giroi sanga di hat kani tuk kani kana sa ko sagai na habin hang koi ngaran hang gi hal ma chang bu du gi oi ba video viral duna nga ki wa duna sakhi ni ko den amana mo kai tawre ngasi paper da su khoi ngasi paper mo kai uzai ngasi dungthini paper da kai no UKLF ko UKLA have male UKLN has a separate administration da negotiate to kamu sing MLA sing do singi MLA sing do koi hat kan ino warning to in khapadi yawi ko anta podi cookies na pami ba demand je terrorist na pami ba demand je ma su handri natra more gi leiba more da su mo gi tongan ba mamang paper khari ujare khoi na more da MEITEI sing kai mo hanjana ba khorak tar ga di chap chan khoi thina no khona ga do buni ga na mo gi tongan press khoi thoi ure ko alta ga di government khoi sai area si da dum thaja su pi ba kamu su threat to lai ba sum threat to kamu sing do pharo pullo action lo khoro logi matu inda alta ga di khoi harau ni al chalan gani hai je ai ma ngana na hai jagi buni koi daw yang mai phin lai tu ni ko daw yang ta re khoi government khoi chalo ha koi daw yang ta re ha tam tam ja koi je si ga dra hing ga dra koi daw yang mong du ni ko mam je koi da hat kani tup kani ki heli ba mayam je logi matu ki na phara ga action lo ko ju ude logi matu ki na phara ga moi jen tham ju ude kai mom ta matu action ko taw dra mina hay government chalo na illa ga koi daw hindu mai re ko daw di himta bi phim la to re ko ji last ta ana si phim da le hai tham ja ge tu na irang je yam thuna peace lak na nushina ba yana ba hana Manipur do oira podi oisinu ko ko ju bor nijari ko ju shorda nijari ko tabuta u lady ba system thina di koi yam thune ta koi loshang ne thaja ba dum di koi u je pham jai hai tham jagi okay am pasan tham bikra koi ge Manipur gi crisis gi matang dani koi gi yamna thuna koi gi maroi na internally displaced persons sing amadi Manipur praja sing na su yamna thuna peace product pasini pami pase du go lari ba koi gi hosiki lari ba koi gi system ha ba tare koi gi conditions na maram ora ka na koi yamna thuna peace hanjalak pagi posi u u da pagi potuni ei mathang se oza rabi dalak chiki oza koi gi India government ki side gi su
Manipuri integrity da karigumba hiramam ta da khogi negotiate tawroi habigi pot su phone do kiba leire aduga khogi Manipuri government ki side gi su khogi Manipuri integrity show lo habigi pot se phone do kiba leire khogi Manipur presidential leiter kan habitar aduga hauzik leire base khogi nakal khuding mak ta habitar khogi hariba integrity se ka hello habigi pot se la abani na khoi ku ki side gi taliba khogi separate administration gi demand se masi khoi phone do pa yabagi lambi se chira matam da khoi PUCL se ta tar ba habigi question like koi PUCL na hozik actor ibase koi cookie singi mouthpiece ama oina actor abra question se hozik like osa kamai thamini India government se matam gi paliba government do ado bakhoi gi yamna thamoi sengba ama tangai fade yes bakhoi Indian Union sida state of Manipur se jo madugi part amoina yaw khrabani koi 1949 dagi yaw grabani ado Manipur gi praja sing ngak sen bai basichu Indian Union gi India government gi am chawba thodang amoi gadam ne yes aduga Manipur si international boundary sing na koisil laga leiba koi yamna tanik pa koi yamna masing group sing chi masing yam jadaba community sing leiba aduga mainland India ga sangdon norbada koi si kay gumba kanda ekoi gi missing gi mut ki gadra haibagi akibo pho leire aiduna ekoi da protection ekoi gi safeguard ama pb oina ekoi miam sina demand taw ni marak sida ngasi sahi ani ga tha mari jeng jela ba yamna nuai ta ba thodok asida India na tuminna yenga leibe film da leibe se India sita sing namaki mapangan solabra Manipur ki violence ki matang ta natragana India si party mo ina yaurabra India government habni ko present India government si party mo ina makoi gi thodang mo ina lowrabra haibadu ne mayam na hang reise makoi na pamba demand gra makoi na pami ba thawang khrada lanchi thawaina maki unresolved tona lehelba resolved to ningdaba ma werabra hai du hang ma lak e box makoi politics ki maramda makoi gi atop state singda vote khomba gi yamna busy oi Mr. Narendra Modi yamna chilli Bihar da khara chatkani amada khara chakani adogi foreign country ke adama dum chale yes anak sayang chit atopa foreign country chat tauri Japan da ngarangan ka halai amak chatkani ma India da leiba masing da gidi mana India gi mapan da satpa masing na khara hen ga dau brai na khale koi ma gi hayang chit September ki tang tara tare sida ma sahi 75 years subada pothar ni gaina pothar dringai da pangcha chalhori bra nga sagi mulam dai thau mai na khangan ngan khali ga hainab do madada ma gi masek mangan si uthok ning dana chat libra di khangde adu ma Manipur gi mai kerom da di oselak pangam jade maji ma ikai bani haina lausira na danu usitam ni haina lausira ani di manung da amadi oire tabu magi masa mana oire ba magi political party do madudi masa mareng phana as it is Manipur kari mata wathok lanthok leijadaba santi leibedong no moi tangdu leitana mara chen na makoi political party sing do makoi gi MLA sing do leiri sine Manipur adu de koi kana da noi khoi wakat pham che ne India pairi bi India gi lenga pairi ba Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah makoi da wakat laba makoi na thausa bi draba Manipur se atopa another country am da wakat lugadraba makoi na yingjan bi da bai se makoi na hoje makoi intelligence am wangi ne India gi intelligence se atopa country makoi yeng na ba country sing da makoi spy se makan gi sagwon da ga thamme sagwon ta spy mem thamme tadra Jammu Kashmir gi Pahalgam da thokpa thokdok ta mi kun ga taruk si hiba adum ba terrorist ki attack da makoi malem bumba mission khum ngai khon na operation sindur ne koi chat le mi kun taruk to mi chani ga yang khai chani humra mar phune ba Manipur gi series yes
सिगी नमक्तदी मा सिगी ऑपरेशन सिंदूर अमदि चटफम थोक्तब्रो माना ऑपरेशन सिंदूर नेना इवन स्कूल की अंगांग सिगी सिलेबस ता फावबा हापगा तमलनी हायरेब अदुदि मागी दो हिस्ट्री एमा सिमराय हिस्ट्री एमा क्रिएट तौनगाई दमुक्ता थोइन इंसिडेंट अमा आर्टिफिशियल इंसिडेंट अमुक ओइरे हायना लौरे कदौरे खुसेमगी थौदोक अमा मधुकी दमक्तनी ओपोजिशन ना पार्लियामेंट दा व्हाइट पेपर पुथो इंडिया की एयरक्राफ्ट क्या मांगता की इंडिया की ममल लेरबा सोल्जर क्या की पुंसी मांगी हाई मतमदा पाखुम पीद्रना क्वेश्चन चेनबदो मणिपुर की इशू मतंगदा मिनट मंगा फावबा थोगा वा ngang ngमदबसे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नाइबदा एकोई मागी प्रजा ने हाइबदा एकोई कमाइन हराउदोइनो ओके मांगना उरिब मियंगसी मणिपुर दा तसेंगनमकी माना सोल्यूशन नम पुरप पामदी हारगना मतम जाने इंडिया की मणिपुर की प्रजा सिंदा कैदौसिगे ने कोइसु खन्नब याय हौजि समम नंदन थमे थोइनमकी इंडिया की इंटेलिजेंस कांगुना हौजि की पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज हाइबा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हाइबि दिल्ली जी होम मिनिस्टर की मराठोन सुवांग लेबा ऑफिस अमनेबा यस मा मोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाई पुलिस डिपार्टमेंट थाजलगा थीरो ने कना कना नो वार न कोई कना नो नोइ ने करमाइना वायलेंस सम थोइबा लोइसन वायलेंस समदा सुप्रीम कोर्ट ने येंजन लेबा सी मरता इंडिया गवर्नमेंट ना अमदि मणिपुर गवर्नमेंट ना होजी शांति लांगा होनबा न कोई न सिम फोंगिसे न कोई की करी अथॉरिटी न कोई ना थिजलिबा डॉक्यूमेंट पिरो न कोई नतगा मदु म्याम पब्लिक त थंबी आखिरोय मदु थिंगदमने फॉर द टाइमिंग आई मोइन फोंगी दुगी लान चुम्ब दुगी तोंगान किदना ऑथोराइज होइदबा गवर्नमेंट आयाब पीदब पोलमा इंडिपेंडेंट बॉडी नि ट्राइब्यूनल नि गारगा हेदम फोंगगदे कोइ चुमेल लोबो याइब्रोबा मदु चुमनकी डेवलपमेंट दा वेलफेयर दा फोंगमोबा नत्रगना ह्यूमन राइट्स वायलेट तौबगी कंडेम तौमोबा कम्युनिटी नाइदबिदा अदु नतबिदा मागी लोन लमा याम फजदब लोन लमा प्री प्लान ओइना मतम सांगना दई हाय पोदसी कराय हो जस्टिफिकेशन मा पीबा ngमगदगे मदुगी जस्टिफिकेशन दुदि माना पीबा याब नतेमदा अदुना हौजिकी हायबा पोसिदी अखोइना मणिपुर दा लेबा ngसाई हायबी दुमाइना अखोइगी इलेक्टेड मेंबर्स सिंगचे ओके ऑनरेबल एमएलए सिंगचे कोई मैम थोग पुलगा मसिदे मसी मतंग सिदा सुंब स्टेटमेंट नम एनी एक्स वाई जेड एनजीओ हमना थोगागा अखोई तुमिन लेफम थोकते मसी प्राइम मिनिस्टर की मियंग होम मिनिस्टर की मियंग अथुबदा संबियु हाइने अखोई हाइफम थोएबा ओके अखोई मिसम प्रजाना प्रोटेस्ट तौरिमनी डिस्कशन तौरिमनी छोरोक थोगा धरना तौइनी हाइबसे दिल्ली ना सीरियस होइना लौबी गदोबो मानदेबा इलेक्टेड ओइबा लेजिस्लेटर सिंगजो मखोइना पुलप मखोइना वॉइस अमा थमगा सुंबा सिंगजे सबसाना थिजनगदमनी हाइबा तारगदी खर लुमना लोगनी अना हौजिक अइना हाइजनिंगबदा बोल से कनागी खुता लेरे हाइ मतमदा लेरिबा प्रेजेंट गवर्नमेंट से मखोइगी फेलियर मखोइगी नेग्लिजेंस मखोइ उसितबा थौसादबा मखोइना करिसु लेतना मणिपुर की प्रजा सिंगो खनमीदबदगी ngasi एनजीओ ना थोगागा फावबा इनिंग बि रकपदा कैपिटल एक्शन लोखतबा ने वाफम चितम ओके हम फजन थबिख्रे आई लोशलपा कंक्लूजन पॉइंट से ओजा वांगखेमसा समझा जलाक जगे ओजा खुगी मयाम सो हारिबा रिपोर्ट सिगी मतंग दसु खननेना ख्रे अदुबु हारिबा खुगी फॉल्स allegation torokpa sigumba khogi false narrative oiba sigumba report se khogi masigumba sigi mathakta khogi mari lene basing na matam chana action lokhalok da taragadi asigumba false oiba narratives kaya mase khoi matung da su phongok pa yabagi chances yam wang na leibana maramora kan khogi mari lene basing na action lokap se yam na tangai fada ba phom so khogi panelist adi makna su thambiri ozara so adumak thambiri hariba khogi masigi matang da action lokhalok da taragadi हौजिक लेरिबा मणिपुर की कितंग इंग तपा हंजलकना बहोनरी कान अदुगी साइड साइड गी कोई नॉर्मल से प्रोग्राम बहोनरी कान से कोई हेना अमुक इरांग से साउथरकना बा अमु हन्ना कोई इंग तपा प्रोग्राम बहोनरी बसे मसी की खोंगथांग से थुगाइना बगी पोट अमखक लाक प्राय बाफम दिनो जा कमाय थमिनी ओइ थमजिके तुम मणिपुर दा कोई थोइ बा कोई इरांग से ngasi bo ko du sin mangam den lai re ko ani irang sin ngam da ba de ki ko mani pura ko ge
president run thame adu matam du ge khoi manipur ki chief minister oramba akhoi misak adu phawda khoi center ra kauraga na ma je khoi resign to holine kaino irang asina maram oiraga ni ide akhoi resign to holine ba matam de popular government du ge khoi chief minister do adu delhi de kauraga na moina resign to holine ba ado masamak ma mo resign to holine hairi ne ba sumaina oi matam da ai haina manipur thoi ba khoi thongdo ba thok ale manipur ba problem pun mak che delhi ni gi ko ni mari ko ni yam lum na long da ba na ko gi neglect to gi mong do ko gi ma che lo na ko pithibi le ba ko di mak ta ko sara sar le aduna manipur se lawless country mo oi re haidana ko gi america gi president ba hai re na america gi mak citizen amad manipur chat ke hai do yaroi manipur chat pa yaroi manipur je lawless country oi re ba ni aduna hai ba hai lau thok khram ne ba ko aduna manipur buta akoi india government yeng ba meng ase adu matak akoi gi step water boina yenge ha se bharat da lei ba yam pun mak se loina khange ba adu di samban khadra ba section ngak pi se mi ra ba hingkhol ama da san chang ga lo hingkhol mana ma sing cha ba thude ba do ya gare ya re ba ja ba gi mong lei re ba adu di manipur thoi ba khoi irang ase loser mohot ma se numba numba ge ma se irang hongna ba amre ma se na ba ge wakai ade ge bak thuai na ba wa ngang pa hai ba se yam lai na thole ba ari bharat la ngang na khoi se phatna ying bi dre manipur se do dram ni army ge kiem na changi bo mi ba da hiraga khoi dai ram ni kai le khang dra ba ni adu mi gi ngasai hai ba jiri ba ngi sa ku ra dor da pi ba bu ge thadak ki angang hunga nipi hunga adra mi ge amma harpi dina tawro barak turen thadar motam da ya ko lan pandi do officer sendur ka ko kan ki paragram do adu gi na terrorist ki me atena leira bani si boro bara dangar na kam jeng bidram ne hai bi bu na ha da ko gi manipur thuai pam ba ji harawe o saman khabi dara ba manipur bharat ki ain ji chana bu mong da leira bani ading Narendra Modi na bharat ki luching me apur ma khan yeng bidra ai leiri wa ya ha le bidra me do di akhoi ne batang am sare si batang je ne manipur thugai na ba hu kam ne ba tong me tam to gi hai ba gi wa gi da kudung chaw lo ru pare bo section manipur thugai ba yaroi india gi chadar ba ain si gi da lo na to guni kari gi no hai ba gi batang ma pham chana ko gi thabok se lu chen ba to ta ra ga di si thoi ba sa na thoi ya bo adu kari gi no hai ne ba ne ri ba ma pon bak se akhoi gi me gi mute oi re ba khoi gi mla sing ko lawmaker sing lai ri bani moi je moi gi mamang dani sai na hajer bu to moi gi mamang dani manipur thuai ba tori ba luchen lai tri ba moi na delhi de luchen ba sing ba na hajer da ba ngam da ba manipur kan ba phone view long ma thong lo view na hai bu do singam du na khoi lai ri sin ba yam nu hai ta bu sai report to pali yaw ri hai da ba khoi gi hari ba khoi gi thui ba khoi manipur gi irang adu gi bu khaji go MEITEI li pul ma su aramai te go ju pali ni Mune sangakan mune aku gi fan nunggu lagi ko le aku beri lagi aku gi cookie singnya hada mune landa ada to bodigi to hai lagi migi aram bejengol ko mari pak busi ko mari pak kan dum to lejeri pa telepon lejeri ko mari baru ki migi pun saktum kai be aro pa mari pu kai be aro ina lejeri ba me pun to sibol atam na mone khut thila ta ga mone to ri bo sir kari gi no ko mem aram bejengol di aku ina trabro mani pun besar trabro Maji lipun tu dia aku gini berat bro, aku gini cik berat bro. Sik pun sebenarnya lan ngang lan uhun maji, ya apa kayak gini bro. So ya roh, itu nama Manipur lagi, mana pun Manipur ke, miang gini mut, mana pun bagai saya. Tapi ni sulit lebih ya roh. Nunggu lagi, moi mamang kan aku Manipur miam na, lepas sarak moi lagi miam pun lagi miam sih. Lepas sarak moi lagi miam sih, asyik moi mamang kan apa. Adu moi ni, apun moi ke, highway gitu aku ke, GITAJEN highway ke. Manipur all political party ke pengkobiu. Ada hujung lagi baku polisi na hui BJP mayam pun mau hujung macam nak komjul mayam pun macam amat tahu nak hui kita nak laung tu tahu tu laung tu pun nabiu. Adu tu terang mana some hong tu ngat apa ini hebdo. Adu film lagi film tu yang belale. Adu hendak diri dah tahu riba sekian hui pipan ya kan hui Union for Civil Liberties Organization hari besar mana tahu riba tahu sini saat ini hui lali. Adu macam Manipur saya hui community yang pun maksudnya dari amna sing ba community saya amlan hun bagi amada aku ibu mana teruk pun ya ado masih di ain aja berdiri aku ini ain kamu aku lari lingin biri hai re ado nanti suai tahu tu aku
bar lega ko kai usit ta thawai dadana tong thugai na batawri ba ma punam ga sing che masi ton biganu masi gi tamang ta manipur hoji manipur mya gi mit oi ba koi MLA sing loina leiri mai ma kai dong hoji tumina leiri adana mo yim thak ta ko ai ngoi ba thabak se lokot raga chap chap ngoi bo ma tambiu aduna tragedi nungmagi oina nungmagi oina manipur thugai na ba ngang ba sang ba tong ma torok ta ne irang ga lotion mang moi aduna lengak se ru so lu to le bang ni lengak leiri sasal leiri ha ba se ulan bi ba ulan bi ba adu tragedi ko yaroi ba ko na tum nu chara ta ga nu ti jo hauroga aga si haureng haure chum le ben di ko yaroi ba ko na amata chamara ba ma changi myang gi mu ching chamara changi ko chamara changi aduna to gidi yaroi aduna the government jo ko khangin ji okay kai bi thamjagi okay am phasan thambi kri phongdorai ba khogi people hariba khoi report phongdorai ba ba tare PUCL na phongdorai ba report se khogi false obani na masida khogi collective foina ha ba tare manipur gi library ba khoi leaders sing na collective foina masigi against masi oppose ba condemn to gi post phongdok pa changi adu ga mari le ba authorities sing na so hariba organization sigi mathak ta khogi action local pesam na magtangai fadina tataragadi khogi lairiba khoi pis sanjalakna bagi honariba process sida khoi thugai bagi pora makak lakpani na masidai matam jana khogi action local ba khogi thiga lo pesam na magtangai fada wa phundini thambiri se yam nungai jai pabung oza samjai oza rabi amade oza gitajen thagar pa phondo chari sage chimba kamaram kai thokpiraga gasigi dialogue ki thorom se mopung farm biogi damakta su thagar pa phondo chari matang sida notice window na sandok saba notice dialogue lo shinjare mieng tabire singbo mukanna khurumjari Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Central Government ki thabaki exam mai pakke khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi. Russell Coaching Institute Mayang Imphal SSC Defense Samadi Banking Exam Singi Thataruki Boarding Course Hauseragani. Mafamasida Boarding the Labor Satro Kudingmak Thavaki Exam Singda Written da 100% Success Oiri. Mafamasida Sakdaraba Retired Navy Air Force Samadi Subject Expert Singna Takpi Tambiri. Boarding the Labor Satra Sing No Madapung Tara Ozaga Lunina Larik Pahanbaga Lunina Pung Amagi Physical Training Su Pichari. Mafamasida Subject Kudingmaki Shortcut Methods to Takpi Tambiri. Akagnaba Sigma Sing Kun Khaktani. Yaubining Basingna Mayang Imphal Bangun Buya Lerakta Leiba. Russell Coaching Institute Talakpiraga. Registration Tobiho Natroga. Akupamarol Gidamak mobile number 8289 833 957 da contact Tobirau. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi selyamna changdana specialty kunhen bada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amuk kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hogikti awangba thaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupamarol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsin birau natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tobirau. Welcome to Uttaranchal.